Itura-inĩ rĩa Gata Bridge ni kuo gwa ica ikuhĩ kuhofanirio ni ekinaĩ methaĩte na mũcinga. Mmoja akachukua panga akanikata hapa, ingine wakaniwekea hapa wakapitisha hivi, na ingine wakachukua hapa kwa mguu wakanikata hivi. Nikaona sitabishana na hao zaidi, nikaenda nikachukua pesa, ilikuwa almost 40,000, nikawapatia, wakachukua na credit wakaenda. Bila wametoka nje ya gate wakakok bunduki na wakaniambia funga mlango. Arũme atatũ mararĩ na nduthi nĩo maratafanirie wĩkinaĩ ũyũ arĩa marakuĩte mũcinga mũthemba wa AK47 na ikonia. Nikaingia ndani ya ploti tena nikatoka. Nikitoka tena naniona najaribu venye naweza nigonga na hiyo bunduki inakata. Nikamwambia askari usinigonge, wacha nione watoto wangu wako kwa kibanda. Tumekuwa na changamoto ya bunduki fulani ambaye iko katika eneo hili, bunduki ya AK47 with some lone ranger. Aikari mwena ũyũ magĩcakaya kumana na kũhagũka kwa ũgitĩri itũra-inĩ rĩrĩ, makiuga ũici ti hĩndĩ wambĩrĩria. Enoch pia alikuwa anakuja, so wakati alikuwa anakuja side ya huku mali hiyo nduru ilikuwa, akakutana na huyo mwenye alikuwa amebeba gun, akapenduka, kirudi nyuma ndio akamshoot. Juu alimshoot from back. Hapa security hapa si mzuri bile, iko shida sana kwa sababu ukijana tena ilikuwa nafunje tena hiyo duka nyingine tena iko pale. Gĩkuũ kĩa mwanake ũyũ itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Gata rĩ gĩkuũ gĩa gatatũ rungu rwa thikũ 8 ciumanĩte na kũhũrwo rithathi. Hiyo bunduki imetumika upande wa pipeline, kaua mzee mmoja na wakavunja the wife, wakaenda Ndege Ndimu wakapiga mzee mwingine risasi pale, wakapitia Umoja. They were not able to shoot this one, wakapiga ule msichana na nyundo. Maya marahanĩka rĩrĩ family ĩngĩ ĩmwe kuma Mawanga ĩrathiĩ na mbere na gũcakaya kũragwo kwa mũirĩtu wao Hana Waithera, ũrĩa onake ũrarutaga wĩra nduka-inĩ ya M-Pesa mũciĩ-inĩ wa Naikuru, ũrĩa woragirwo mbere ya atunyĩtwo ciringi 250 agĩtwara bengi. It becomes interesting again, if you are an attendant alafu wewe unapatia mchana akupelekea pesa bank, then somebody else comes in reports mtu wake amepotea, then finally in a few days unapata the person mwenye alitumwa na pesa naye ameuawa, becoming a femicide. Muoyo wa mwanake ũyũ nĩguo wa gatatũ rungu rwa thikũ 8 gũthinekanio na mũcinga ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kwĩrimũthana ekinaĩ kaunti-inĩ ya Naikuru. Ĩndĩ maabitha a thirikari magĩthiĩ na mbere na gũkirĩra ndeto ĩno. Handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro TV kuma Gata kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.